Mayap at magrasyang bengi po kay kayungan sablang kapatad king kasalpantayanan. Pagmasusyan tayo pong yeni in Domingo ning Pentecoste. Kaniting banal apagmasusyan, yabe tala po karing kiyakatang panalangin, ding makatuking kayaduanan. Para king kaligtasan ning balang metong kiyakatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapagdanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kiyakatamong eganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, iyabetala ka rin kiyakatamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Joan Caristia Paldeng Larin, para king anibersaryo ning kayang kebayitan, king pamilya Figueroa, para king special intensyones dari Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Rowelyn Nicdao, Doktora Annalisa Orosio, Lelia Abiog, Roy Songko, Junel and Joshua Pamentuan, Mary Manet Pineda, Arturo Vitug, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Api Sanchez Romero, Dr. Patrick Sunga, Jan Adonis Caballa, Carmelita Rivera, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, at St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king walagwang kapaldanan dari Pasuwing, Rolene Caballa, Nilo Udan, Alexandra Corpus, Larry Sitson, Clarita Doroelo, Alan Guzman, Annalyn Ocampo, Ronald Nicdao, Cristel Limpiada, Michelle and Joan Sengson, Cicely Alfonso, at ding sablang kapatad tamong masakit. At para king alanganggang kapaynawan daring kapatad tamong mayang unabye, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Arlan, Ezel, Orlando, Renato, Florencio Arnulfo, Teresita Sablan, Fernando Estordante, Edita Reyes, Marcelo Dolores Roman, Roger Sink, Oliver Norberto, Guadalupe Carmelito, Sister Vicencia, Mirna Sunga, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding alanang makaganaka karela.
Ing espiritu ning gunu, kakapmane ing mabilugayato. Ya ing tatalan king pamibiyabiyade ing sablang bage at balune ing balang amanong yayapsening tao. Alleluia. Anting beto nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamongan king ligyo ng iba, ang poning anak ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayongan. At kaya ka antimorin. Kakaluguran king mit mong kapakumbaban, ganakan talangeni at sisyan ding sablata mong kasalanan, at adwan tamo king ginu ing kayang kapatawaran. Iyagkas tayo po ngening nagnanagnan ng kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayawalang kakulangan. Uli na nita, ipanagupuko kan Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, kaning sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, inga panalangin niyo ko, king Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da ring kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Ligaya, king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato kapayapan karing taong mayap apilubluban. Pupuriyan da ka, parangalan da ka, sasambanda ka, paligayan da ka, pasalamatan da ka, paulining maula mong ligaya. Ginong Diyos sa rining banwa, Diyos ipang mayupaya, Ginong anak abugtong Jesucristo, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning iba, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Ikang milalako king kasalanan ning yato, tanggapan mo ing dalangin mi. Ikang makalukluk wananing ipa, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod kasantusan-tusan, ikang bukod Gino, ikang bukod kakatas-katasan, Jesucristo, kagum ning banal na Espiritu, king ligaya ning Diyos ipa. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ibame, bustan mong mangasdan kami king api at si kanana ning banal na Espiritu, at ipaintulot mong gawa na king bayong pasibayo, anti mo ing depatana king mumunang komunidad daring talasal pantaya. Bustan mong ibayo no ring ugali mi ating biyeme. Bustan mong pagdala na king kamulog, tula, pangabuklat king metong at ating tetagan talakad para king sablang mayap at matulid. Bustan mong pisan meto nga na kami, at tayran painturo keka. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Ang iba't king libro ring dapat inyang miras singaldo ng kapyestan ning Pentecoste ding sablang talasal pantaya makatipon lo king metong alugal kabudabud mi kaalingongo menibatan king banwo abala mo biyong ning masikanaangin kitmuan ne ing bale nung nula pa kalukluk kay bat, ding balamu, dakal adilang api, ikit dong mikakalat. Ating balang katao, mika atin yakareti, king tulid na. Mikatman langan, king banal na Espiritu. Migmulalang migsalita, karing miyayaluwang amano, agpang king pigkalog na karela, ning Espiritu. Ating Hudyo, karin Jerusalem kanito, debotos lang menibatan karing mayaluwang bansa ning yatong.
Inyong dimdamdo iting alingongo, mitipon-tipon lo ring dakalataw. Mengas dan langon, uling dimdamdong migsalita ring apostol, king amano ng siswan, ning balang metong karelo. King pangas dandat pangamulala, ngarang sinabi, elang anwari tao Galileo, deting taong magsalitang makanyan, makananongeni, itamongan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamu ating menibatan Parsyo, Medya at Elam, atin mo namang menibatan Mesopotamyo, Judea at Kapadosyo, ating menibatan karing Ponto at Asyo, Phrygia at Panfilia, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Sirene. Ding aliwa naman kaya katamu, menibatan la Roma. Hudyo ang pong paganong menga konberti king Judaismo. Ding aliwa pa, menibatan la Creta at Arabio. Makanyan man, itamongan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Sa salita ra, ing makapagmulalang bage, depatan na ning Diyos. Ing amano ning Ginu, Salamat king Diyos. Dalit apakibat, impakibat tamo, Ginu itubod me ing kaya kang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Ginu itubod me ing kaya kang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Puryan me ing Ginu o kaladwaku, o Ginu akakong Diyos, ing degulan mo emunano. O Ginu dingke kang lelangan, elo mabilang-bilang, mitmuya ing yato karingke kang lelangan. Ginu itubod me ing kaya kang espiritu, at ibayo me ing lupa ni meto yato. Nung patluran mo ing karelang pangisnawa, mga matelo, magbalik lo king alikabuk ay batanda. Dapot kabud, tinan mo lang pangisnawa, kumabsilo, ating yato, pagkaluban meng bayong biye. Ginu itubod me ing kaya kang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Ing ligaya ning Ginu, manatili sa kapilanman. Mi paligayan niya sa king sabla ng lelangan. Manano na sanang ing kanakong pamibule-bule, makaibye tula keyo. Uling king Ginu, tutula ko. Ginu itubod me ing kaya kang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Pamamasang ibat king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Alang makasabi, i Jesus ginuya, subali munong patnubaya ni ing banal espiritu, ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapot ibatlangan king metong mong espiritu, ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyu, dapot metong yamu ing Ginong susuywan. Ating miyayaliwang kagiwan, dapot ing Diyos siya naman ing babye kareti. Ing balang metong mirinan niyang katunayan, king atsuya kaya ing espiritu, para king ikakayap ding sabla. Uling i Kristo mengari ang katawan, ating dakal adake, makanyan man, metong yamong katawan, bistaman, dakalyang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo at Griego, alipan o timawa, may binyagtamo king metong mong katawan, king kapamilataning metong mong espiritu. At itamungan, minumtamo king metong mong espiritu.
ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Panalangin king banal ay Espiritu. May kakeni o banal na Espiritu, king kakong kaladwa, iba't banwang sala, ipagkalub kaya. May kakeni igparing maluka, talapamye grasya. Karing kekeng kaladwa, sala kang makayama. Lubos mamatula, bisitang makasaya, dimlang makapasno, busal ningog tungaldo. Paupawi king pagal, makabawas pali, manaliling tula, king mapait mingluwa. Sala ning kabanalan, puso mikatmuan, ikeng mitmong katapatan pilubluban, kekang pamatulan. Nung wala kang kekang diwa, tao ang tiyawaring ala, na alabanan na numang dewakan. Dungis kekasanang wasan, malangi kekang diligan, maging lunas ka sana, sugat mi pakayapan. Palambutan ding palalo, di ng sigla ding marimla, malilili kindalan, king matulid, ibalik mula. Pitong kalam, parati mong ipagkalub, ibiyeke kaming tapat alub. King masampat akaw galyan, babyemu ing kayablasan, kaya kaming kaligtasan, tulang alang kapupusan, yanasa, aleluya. Talakad tapo bang paralangan ing mayap a balita. Alleluia, 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 Alleluia. Meka keni o banal na Espiritu, katan mo ding puso ming ring matapat keka, at palablaban mo karela, ing apining kekang lugod. Alleluia, 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 Alleluia. Ing ginumanatili yake kayo, At keka antimurin. pamamasa, king mayap abalita, agbang kang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi na ningaldo mo ring ita, mitipon laring alagad. Pakakabat laring pasbul king lugal anong nula makatipon. Uli ning takot da karing Hudyo. Di natang Yesus at tinalakadiabusal da. Ing kapayapan manatili kay kayo, nga nakarela. Pangasabi na niti, pakit no karela ring gamat na at ing katalindi king ana. Mesayala ring alagad, panakit da king Ginoo. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kay kayo. Nung makanano na akong tinubod ning iba, makanyan na kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis na wana nala at sinabi na, tanggapan niya ing banal na Espiritu, nung patawaran nyo la ring kasalanan ning ninuman, may patawaran la. Ing eyo patawaran, eya may patawaran. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabengi po kaya kayong magsabla. Maya pabayeng po mo. Tandang-tanda ko pa po noong bata-bata pa lamang ako, mayroon pong isang maliit na sari-sari store ang lola ko sa harapan ng bahay namin. Bali tita po ng nanay ko, tita ni Nanay Norma. Matandang dalaga siya, wala siyang asawa, sa amin po siya nakatira. Tandang-tanda ko pa nung bata-bata pa lamang ako, may maliit na sari-sari store itong lola ko sa harapan po, sa harap mismo ng bahay namin. Naalala ko nga po, kapag may iniluluto siya, kasi maliban sa sari-sari store, nagtitinda rin po siya ng mga kakanin. Kapag nagluluto siya, hindi po siya nagluluto sa gas stove.
Kayong mga nasa edad na, alam ninyo, yung kalan, di po ba? Magluto ya po king kalang, ya po ko. Kaya magluto king gas stove. Ako noon, sigurado, ang uutusan niyang magbantay sa iniluluto niya sa kalan. At may habilin siya sigurado sa akin. Sasabihin ng lola ko sa akin, kapag ka humihina na ang apoy, kapag ka napapansin mong namamatay ng apoy, hipan mo. Sabi ni lola, hipan mo o kaya naman dagdagan mo ng kahoy na panggatong upang hindi mamatay ang apoy, upang magliyab muli ito. Sabi ni lola. Yun nga naman po ang ginagawa ko. Kapag ka napapansin kong humihina ng apoy, nawawala na yung apoy, hinihipan ko. Upang bumalik, upang magliyab muli ang apoy nito. Today is Pentecost Sunday. What does it mean? The word Pentecost means the 50th day after Easter. We celebrate today the descent of the Holy Spirit upon the apostles, the third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit. Tanong ko lang, ano po bang papel ng Banal na Espiritu sa mga disipulo ni Kristo? At pati na sa atin din po ngayon. Ano bang papel nitong Espiritu, nitong Banal na Espiritu sa mga disipulo ni Kristo? Ang papel nito ay upang hipan sila, upang palakasin sila, upang patatagin sila, upang ibalik yung apoy na namatay, nawalan sa mga puso nila, upang alisin ang takot sa mga kalooban nila. Ing papel na po ning Banal na Espiritu, yapining manyulsulya, maglabulya, magpalablab yang api, magpalablab yang api. In the Gospel passage for this Sunday, the disciples of Jesus together with the Blessed Mother were together in one place. They were together in a room. Anong ginagawa nila doon? Natatakot daw sila. Nagtatago sila. Bakit? Kasi kasabay ng pagkamatay ni Hesukristo, unti-unti rin pong namamatay yung apoy ng pag-asa sa mga disipulo ni Hesukristo. Kumbaga, namatay ang apoy ng kanilang pananampalataya. Mitdapo, kamate ng Jesus balikan taya mo yung pangamate na. Kamate ng Jesus, mitdaing kasalpantayanan da. Ing apining karelang kasalpantayanan. Kaya nga po, nung muling nabuhay si Hesukristo, nag-alab muli ito. Nagliyab muli itong apoy sa kanilang mga puso. At ngayong linggo nga po ng Pentecoste, lalong nagliyab ito. Lalo yung linagablab. Kasi tinggap they received the Holy Spirit. Kasi melabulla. Hinipan kasi sila ni Jesus. Jesus breathed on them. And at that very moment, they received the Holy Spirit. In our first reading, the disciples of Jesus were together in one place. What they were doing? They were praying. Nagdarasal sila nung biglang bumaba sa kanila ang Banal na Espiritu. Tinipaya karela, tinggapde, anting dilang api, nganapin puning mumunang pamamasa tamo, tinggapdeng Banal na Espiritu. At manibat kanita, linagablabla, may biyela puso, may biyela pangatao. Habang sila'y nagtitipon sa isang lugar, dumating sa kanila ang Banal na Espiritu sa pamamagitan po ng isang napakalakas na hangin at ng apoy. The same occurrence happened in today's Gospel. The disciples of Jesus were in the upper room because of their fear of the Jews. Then suddenly Jesus appeared to them. Then He greeted them with peace. And afterwards, what happened? He breathed on them and gave them the presence of the Holy Spirit. Hinipan sila ni Jesus.
Binigyan sila ng buhay ni Jesus. Lebula na la. Dininanong biye. Bakit? Kasi mitda na la. Mitdala api. Inya sininjanong pasibayo reti. Te palablabanong pasibayo reti. Ano pong panawagan nito sa ating lahat? Anong mensahe nitong linggo ng Pentekoste sa ating lahat ngayon? Ito rin po ang panawagan o ang hamon sa atin ngayon ng linggo ng Pentekoste. Manyulsul ka. Nga na, aliwang klaseng pamanyulsul. Nga manwan ko, manyulsul ka, buri ng sabihan, maglabol ka. Magpalablab ka. Hipan mo ang iyong kapwa. Pagliyabin mo ang iyong kapwa. Among, Padre, ano pong ibig sabihin ng hipan, ng pagliyabin mo? Buhayin mo. Palakasin mo ang kapwa mo. Palakasin, hindi po ang bad news o ang virus, kundi palakasin ang good news. Palakasin, buhayin, hindi po ang away, hindi ang hiwa-hiwalay, kundi mga kamay na handang gumabay at umalalay. Palakasin, buhayin, hindi pong kasamahan, kundi ang kabutihan. Palakasin, buhayin, hindi po ang pangamba, kundi ang pagdadala ng tuwa, ng saya. Palakasin, hindi ang takot, hindi ang lungkot, kundi pusong marunong magkaloob. Paalala lang po sa ating lahat ngayong linggo ng Pentekoste. Sa mga taong hangad nila ang kapayapaan, sa mga taong hangad nila ang kabutihan, buhay na buhay ang Espiritu sa kanila nga naman. Talagad ka nga po. Ipasyag tayo po ngayon kay katamong kasalpandayanan. Sasalpandaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato at kang Yesu-Kristong anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, linasal lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyosig pang mayupayong tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum karing mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pamatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alang nangga. Amen. manalangin tamo king Diyos, ing itugtog ne sana kay katamo, at king mabilog ayatu ing kayang banal Espiritu, ning tetagan at pamisasan metong. Karing balang kayatuanan, ngayongan pong manigapo, bustan mong ibayo me, ing lupa ning yato. Ulitan niya po. Bustan mong ibayo ne ing lupa ning yato. Karing pisamban ang makalaganap mabilog ayato. Karing komunidad ating libong lupa. Karing kristyanong makakalap king malewakan ayato. Itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo me, ing lupa ning yato. King Papa at karing pamuntok daring pisamban, karing obispo at pastul, karing hanggang makayagom king kasuywan ning pamanyuyo, itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo me, ing lupa ning yato. Karing kristyanong may pasakitan, pauli ning karelang kasalpantayanan, karing magduda o urong sulong alog, karing hanggang magdulap king Diyos, itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo me, ing lupa ning yato. Karing manalipit, karing kapatadda, karing atyu king upaya, karing mayayalipan at karing malaya, itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo me, ing lupa ning yato. Karing milalaganap king ebanghelyo, karing ing karela tungkulya ing mamatawad kasalanan, karing makagapos, karing tanikala, ding sarili lang kakulangan, itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo me, ing lupa ning yato.
Karing makatipon keti king lagyu mo, karing mekona, ke kaming komunidad, karing bayong bininyagan, karing aldoreti, itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo maing lupa ning yato. Kaniting banal a kapagmasusyan, iyabe tala po karing kakatamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kakatamong laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kiyakatang ganaganang frontliners. Makanyan mo naman po iyabetala karing kiyakatamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Joan Carista Paldeng Larin, para king anibersaryo ning kayang kayabayatan, para karing pamilya Figueroa, para king espesyal intensyones dari, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Rowelyn Nicdao, Doktora Analisa Osorio, Lelia Abiog, Roy Songko, Junel and Joshua Pamintuan, Mary Manette Pineda, Arturo Vitug, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Happy Sanchez Romero, Dr. Patrick Sunga, Jan Adonis Caballa, Carmelita Rivera, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Homeowners and Officers and Homeowners, para king malagwang kapaldanan dari, Pasuwing, Rolaine Caballa, Nilo Udan, Alessandra Corpus, Larry Sitson, Clarita Doroelo, Alan Guzman, Annalyn Ocampo, Ronald Nicdao, Cristel Limpiada, Michelle and Joan Sengson, Cecily Alfonso, at ding sablang kapatadtamong masakit. At para king alanggang kapainawan daring kapatadtamong mayangon nabye, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Arlan, Esel, Orlando, Renato, Florencio, Arnulfo, Teresita Sablan, Bernardo Estardante, Edita Reyes, Marcelo Dolores Roman, Roger Oliver, Norberto Guadalupe Carmelito, Mirna Sunga, Sister Vicencia, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alanang makaganakapa karela. Ipanalangin ta king Ginoo. Bustan mong ibayo maing lupa ning yato. Ngeni adwan tamo ing sariltang kapagnasan. Ginoo, para karing sablang deti manalangin kami. Itubod me ing kekang banalay espiritu king balang metong kaya kami. Busan mo sanang palablaban na kami king kayang lugod, ngenit karing sablang aldo ning biyeme, ngenit manggaman king alang angga. Amen. May puri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, ting gamiting tinapay ang pangmikeka, tinapay bunga ning gabun at pipagala ng tao para kay kami magawang tinapay ning biya. Ipuri ang Diyos kapilanman. King kapamilatan iting misteryo ning alakad danom,
mangintulit kesa ng mirakayanan king kayang panga Diyos, ang tiningmig pa kung babaeng may kirake, king kaya kaming panga tao. Mipuri ka, ginong Diyos, ng meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggamiting halak ay ang pangmikeka. Alak ay ba't king ubas at pipagalaning tao para kaya kami magawang inuman na ning kaladwa. Mipuriya ing Diyos kapilanman. Manalangin kayo kabatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapan ni Diyos ibang mayupayang todo. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang tayra na kesa na king sablang katutuan, ning penga ko mong espiritu ba ni bulalag na kaya kami, ing kabilugan ng kabaldugan niting sakripisyo. Ipagkalog mo po iti, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya. Kingaldong iti tinubod ming banal mong espiritu, karing pinili mong maging kekang anak, kapamilatan ng pamakirake raking biyening buktong mong anak. Inya delame king kayang kaganapan, ing misteryo ning kay kaming kaligtasan. Kingaldong iti pagmasusyan ding dakila mong maulaning kekang banal ay iglesia. Inyang ing banalay espiritu, pe pabalune karing sablang balayan, ing bukod mong tune Diyos at lelanganing ibat karing dakaldang salita ring tao, ing metong asiwala ban mipasyag king metong akasalpandayanan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning meto yato, kabang kambering sablang koro ring anghel karin banwa, naralit minggekang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banalya ing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmuya ing banwa ating yato, kaya kang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapaladya ing daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kapin panaloy, bay king panibatan ng sablang kapanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya, iti ing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kay ka. At binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na ring kasalanan dapta niya iti. Bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ning panahon.
Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming bagamwam mo, kingi kamingan sanang may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong, ning banali Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang bare. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma, Teresita at Mirna, ay naus mong meko na keteking yato. Antining king binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming be painawan at manenayang subling niya, ading sablang meyango na biye. Tanggaban mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen Induning Diyos, kambe ng San Jose ang kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baneng panahon. Purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. Ngani po, hindi mo nganak nang inampun, ning kay katamong malugod, agino, maus tamong ngani kaya, karingamanong tiro na kay katamong. Ipamihatsupan wa misambaning lagyo mo datang ke kami ing kayarian mo mipamintuaning loob mo ketiking yato at king banwa, mi pamintuaning loob mo. Ing kakanan mi, King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ring salami ke eka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke hipay, saul king tukso, nunay kabusking marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan ging banawon me, banking kasaupaning kay kang pakalulo, parati keng mi kabus king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan, kabang mane naya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming dalapangapos. Uling keka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan, din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo,
ikang mabibiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimo rin. Ipakit tapo ngeneng may kakametong damo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayong ang sabla. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiyemo kaya kami ing kapayapan. Niyo yung ginuda mong Yeso Kristo, niyo yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws king dulang ng kordero. Ginu, kumatampang tanggap kaya ka, dapat iagkas miya ing amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Mikatmuan langan king banal ay espiritu, at sa salitara ing makapagmulalang bage adepata ng Diyos. Alleluia.
Manalangin tamo. Oy baming malugod, manano na sanang ing pamanga nating gapmi kaniting Eucharistia, so pana ingalangang gaming pangayat bos. Papanatilyan mo karing puso mi ing si kananing kekang espiritu, at kambilan mula ring kalamapig kalubmo king kekang Santiglasya. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Siklod tangan po. Ing oratio imperata laban king pamaglaganap ning COVID-19. Manalangin damo. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit na pamangailangan me. Aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na put me kamate na karing dakaladaw. Ipanalangin mi ngantabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang sablang miyawa na, kumayap na lasana pong malalagwa. Ingatan mo law ginuret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapay na wandet ang mayango na biye, pagkalam mo ke kami, ingrasya mo kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang atsu king pamangailangan. Ibani ka pumikeka, ing patuknangan mo na sana ing pangakalat na niting virus at ing pangakabos mi karing sablang takot me. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye ampon magari kambe mo, king kameto nganing banalay espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka king kakulangan me. Nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ipabalo ko mo po kay kayungan, pati karing kapatid tamong atsu, ngayon ni Manalbe, karing karelang pibale-balet, makisan metong kaniting Santa Misa, king daratang nga Sabado po, which is first Saturday of the month, ibalik ko ne po itang misang abak, kini king parokya itang alas 7:30 ning abak. At king Sabado pong tutuki, itang anticipated mass tamo, ibalik ko niya naman po king English Mass. Dakal pong salamat kay kayungan. Talakad kawangan po. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka antemori. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, ating anak, ating banalay espiritu. Amen. Ing Santa Misa miyampang ne, umena ko ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.